Okay, díomh agus fáilte chuig an ceacht diniu. Seo an ceacht don ine an deire lá is fiche a mí bealtaine, so rinne sibh an measúnú leanú nach breise nó Jerry. Inné so inis níl ach an písa Jerry le déanamh leis an léirtuis chun a bhí me sé tuairt faoit an seacht an omlan le déanamh inis agus mar sin níor chur mé ach gá ceist ar an ceacht diniu tuis go raibh Jean over arsúla goibh inné. So tásúla gom ná gombeach se bhí ann tuairt faoi seo go hána éasca. So dus a bar alt í céim fá go bhfuil bringlóidí díran nabhréadúil. So sin céim fá go bhfuil na aislingaí nó na bringlóidí, so na planana don taucií nó an post bringlóideach nabhréadúil dó. So tá in áir tá cúiseáin well tá gá cúis an sin agus tá siad le léh an sin cúisgúil ceire pointe. Agus sin cadíad na trí rud becóda dhéanamh chun an garam ceart áránú. So san Altéirí tá si chun písa cóla hortit caiite just chuirsí a scopi a dhéanamh ar an trí rud sin. So is féidir an just léimteisteach inis leis an text agus béise deanta gin. So hier haben wir Dieren 13 ist ein selbstbewusster Junge. So selbstbewusst sin féimhhainínach, selbstbewusster. So is buchel féimhhainínach é. Mit türkischem Hintergrund. So Hintergrund an sin coolra, so le coolra türkische, ja, T-U-I-R-C-I-S-E, türkische. Doch seine Schulnoten sind schlecht. So doch not a damn lein astracan or doch is just can beim occur rudegen. Ta a Schulnoten, ta a grad na skola schlecht. Good done. Dirchens Eltern arbeiten viel, I bringen a Tischmahoi alon. Die Mutter als Reinigungskraft. So shin Reinigungskraft shin dinner a glannen, so shin glantor. So is glantor E. Der Vater fährt Gabelstapler. So Gabelstapler shin fork orderhor. So ta postige monarch chunskral nu rodegen nu áchegen tamanen an fork orderhor. Träumt davon. Bin ich bringlaut frei, als Profi-Fußballer Geld zu verdienen. Arge helle, maar Pelador professionte. So, shin verdienen, shin Geld arge helle, Geld shin arget. So, bin an bringlaut ge, vet maar tille arget, maar Pelador professionte. Alternativ könnte sich Autoverkäufer verstellen. Rawa ella is féidir leis a bheith ina díaltóir car, autoverkäufer. So verkaufen sin rud ag na díal, mar kaufen sin rud ag na cenach. So autoverkäufer duine a díalan carna, so sin an díaltóir car. So rawa ella sin dhéanamh. Ein Realabschluss wäre davor die Mindestvoraussetzung. So Durmer rud ag an faoin Abschluss an seo. So sin an Hauptschule, sin an Strassóisirí. Now, Realschule, sin an saiscoil eile. So sin an scoil atá faoin gymnasium. So an Realschule sin just an gná manscoil. So críochnaíonn tú, tein tú godí blina sé ann, ach an nunad an abitur, sin an ortest a dhéanamh, denan tú an Realschule Abschluss. So sin an tastas dera an Realschule. Tastas dera an manscoil. So is níl sé cóchaid an leis an abitur. So in our rire, ní féidir leat dul chuig an oldscoil leis an Realschule Abschluss. Ach is féidir leat a PLC nu kind of an gná céim a dhéanamh. So level kind of a sé nó a seacht, but just ní féidir leat dul a roi. Díreach chuig an oldschool tréise sin. So just an choras atá acu an sin. So tá an Realabschluss is ein Mindestvoraussetzung. So sin an bunriachtanis. So sin an bunriachtanis is an Realabschluss. So caihí an tasta sin a bheith mar bunriachtanis. Dus an dá post sin an áir ein Real war führe die Aussetzung. Doch momentan sieht es davor nicht gut aus. Ach, fui láthar ní fecinn sé sin romai. So níl sé denmh gohínta cos níl a grádna macalor. So, Diran,
sin deireann, so die richtige Karriere zu wählen, kann an schliebache ceart raunu zu wählen, muss man seine Potenzial ausnutzen. Now, ausnutzen sin a hapu, so to exploit. So cai tu do chumas a hapu. You have to exploit your own potential. Do chumas a hapu. Wo diese liegen, soll man durch Persönlichkeitstests herausfinden. So kun seo dhéanamh becordit ein Persönlichkeitstest, so sin scrúdú farsantach herausfinden, joitu mach fuhu, tríd na Persönlichkeitstests. Diese Tests informieren über Temperament und Fähigkeiten. So, tugann na scrúdithe seo ólas faoi do mion, Temperament sin do mion, do bheon, und Fähigkeiten agus do skillene, Fähigkeiten sin skillene sa bhata agus leis an smuoinemh logischem Denken und seinem Sprachgefühl agus an muhucán do teangacha nó an féidraach nó an ábaltacht le teanga. Like in our rear, an astrachan dirachan shin is muhucán do teanga, so a feel for languages. But shin an ábaltacht nó commas do teangacha. Man sollte auch mit einem Berufsberater, so bekor, arish sollen, bekor de dinne si le, nu, ein Interview machen, agalev a jenef le muncher garmhor. Auch sind die Schulnoten wichtig. Freshen ta na graden na scola agus an focal a tagan sus, gach ile leib tushkent bekor shirolas govanesh, wichtig távachtach. Freshen ta na graden na scola, táhachtach. So le sin is féidir le tuairt faoi ceist a héin agus dá níl aonrad eile le déanamh goibh inniu agus bígí goma agus bígí slán sa bhailte agus buinigí sulta súp as an deire.